Imaš možda 10 kuna za raku? A imam, evo, sad ću. Evo, izvoli. Hvala. Hvala. I još ovih de. Daj mi to. Tak treba. Fuck, žvake su 11 kuna. Koliko si krugova napravio? Znači na WC tam. Da? A tam sam trčao. Wow. Pa ti si sam 20 minuta te nema. Sorry, treba sam nešto praviti. Oprostite, stara me zove, moram ići. Kurac, jebote, opečku, jebote, kolac. Čekaj, imam ja ultimativnu tehniku. Lep te jebao pičku. Pusti to, pička ti mater! Evo ček se razumije. Okej. Ja moram ići. Sismi senpai. Ej, idem u WC, što počuvat loptu. Kako se nema čuvat loptu, Op, ako se neće čuva, to znači da je čuvanje. Lebron! Trica. Sadic. I sad, tamo prikrit samo dokaze. Pa di mi je lopta? Pa stavio sam nekom crnom čovjeku, izgleda mi kod cigan, pa ali htio si igrati sa drugim crnim ljudima. Treba biti tud. Tud! To je moj. Smeta mi mjesto, nema veze, nema ni mene. Oj, podero sam si loptu, ajde kurac. Oj, teta Lidl. Tu će biti bolje. Nema mjeseca, to je super. Petar ne puše. Ajmo. Tensić ne valja. Ajmo. Znate kako kažu? Ono, 107. sreća, valjda. Okej. Super.